pobavi. Ovako ozbiljan lik. Kao ja, fali me usta da ne te raščepam. Instituciji, ko što bi pravac, to prašanje mi go postavio, robotnici. Da li seljak se rađa ili ima institucije koje što gi pravac, seljacite takvi, kako što se kako seljak, ortodoksan seljak, može da se rodiš. Ne postoji institucija koja što može da te napravi, no, institucijite samo te pravi tu što poglavni seljak. Pored to što je vreme u takvo vreme, odnosno vreme koje što parite gi napravija seljacite bi ušto poglavni seljaci, pored to što seljacite u vreme što imate najveće pari, koje vidiš da kao ušte na vreme tako počne to već malo kada se imam kucano na vratu i vidiš direktori ko što najgnasno jadat pred tebe, pušat cigari, spijat, soblakat kondori i oni treba da ti bidat sponzor, onda je jasno koji su ti institucije. Znači, institucijata finansije i pari gi napravija seljacite, odnosno gi digna na pijedestal i na toliko visoko pozicije ova jadno i bedno opštestvo. Za kraj, jedno mnogo bitno prašanje. Ja kad ga postavljam da se vratim. Ne znam da li kaj znajete mi ga odgovoriti. Ne znam da li vaša ta svest, da li vaš mozak može da odgovori točno na ovo prašanje. Da li od seljak vidova čovek? Ja mislim ne. Polučovek sve kogaš li bide polučovek. Polučovek sve kogaš žive u svoj polusvet. A čovek žive u prav svet. Prav svet su prav sistem vrednosti, koji što ke znaje da ceni ono što je vnatre, a ne nečiji fizikus, i koji što ke znaje da sve što leta ne se jada. Za sami od kraj, na ovo moje prvo obraćanje, za cela ta makedonska javnost, ke vas zamolam na mailot koji što stoji na vašoj televizijski ekran, da odbereme 5 najgolemih seljaci u Makedoniji. Bez nikakav blam, do slednata televizijska stand-up kolumna BB13, javno da mi pročitam, bez obzira da li mi se dopadja vašijot izbor ili ne. Do slednato viduvanje, Saka vašijot, Boki 13. Почитувани гледачи и гледачи, тоа беше се од бокса Седнат шоу, па до наведна прилика, ви посакувам све најдобро, тоа беше друг лик си. Пријатно.